Abantu Financial Services erizo babajiro rukiko rwa AGM kandi rwayetabwamo ba delegates nyamwingi Armeyors Gardens Kabwohe ekigendererwa cyo rukiko ru cyabakirwe cyo kushomerwa budget yo mwaka gw'2024 2025 hamwe no kugihinguza kandi no kuronda ubukiko bwa board members abwa Mahame Sako abebembeze batari bamwe na bamwe bayetabo mu rukiko ru kandi basima Mahame Sako abwo bihereza burunjo bwe hira abantu no kutungura abantu bona tanga ngo Mahame ni progressinga n'ubutabeti yo mbwire bw'umere bwa Covid mukagumiza mu progressinga kandi cyo cyongera kugihereza amani nituyenda kubasha be our ambassadors. Why is Mahame succeeding? Because ekintu nekitu tukakikunda konka these circles because we give them seed capital nabateka mutecyabo manyetegereza Mahame niyo nabanze kumanya nkasa niyo nabanze kumanya izindi takazimanye kabanza kumanya Mahame ngwene Mahame yazaha yahama yakora ngwene murebe hata yahika mureketera abagize kiteka teke cengara zamani bebe mumuntu ari no kwijoma barangi tibyakikozeriki tibyakiru injabinja byo bari mu commercial banks noronga ni no mara no mwaka utakozeriki ebintu byona biringaye serious turamwe. So please adopt technology. I know when mukekereza ngo sente nyingi ni chiba is the way to go. Chinda memba yabarhona they should be able to do what? To transact. Bwanyi mu rukiko rwahindura nihorere obwe barukutora na Reverend Canon Robert Kancheroho nka chairman wa board obwe barukomeye kisanja cha kabiri kandi yashaba abacici okukoresa sente za looni omubyentunguuka beno ratware sente abe na mpamvu yatware sente zitagize ne sente zo ndisho ozikozese cyo kuzikozesa ozigarure rero Mahame gendo misho amakagitu gagendo misho rero twena twatanze hamwe abwentunguuka United for Development tushaba ba members bona abakwenda kuyica kwatanisa nabandi kije bakagura imigabo bakaza umbidiri inseje to tubasa kugenda ukazumisho ukabasa gukora kindi utiya kwatanise nabandi umwako ugwitwe ka Mahame Financial Services abona batwegisiriho nangwana nabatakatwegisiriho baraganisa ubuhereza bucurewe tuyine ubuhereza bwo kubasa kubikira sente igura accounting kubikira sente abantu sente amaguru make munonga kandi kugira cyetango cyawe cyo cyo no kuba cyetebekanise ningo kuba kiri turebeka ngo twakusavinga watunga ubuhereza nyamwinje bwa Mahame twarize kubitaka abantu tukora amatora n'akabadeli gete kuzekera abataka kandi bitwara byama babikora bigendo rumisha abaturage bohereza kugira Mahame Financial Services ni sako ya mkago mbyentunguuko mu ihanga ryona kandi ino bwiga bwa billion 3 na mkaga abwa TV West ndi Evans Taremwa SHEEMA District.